an chevela mel maten Israel an beidan le Israelina chan le ta wanga Middle East boruak thalo chhozel le Iran laka Israel phubalak dan tur khovelina thlir thup chungchang thu te video masalama kan soito thina Israelin Iran nakanat lutuk chuan khovel pum economy po in ator theidona wang le ramdang sang ten indo na anzom ve mai a hlo thon oma wanga khovel ram sang in Israel chu insum deuh tur le Iran ne na in karbo ruak tidai tura andu thu te kan soito bok UN General Secretary po in Middle East buaina ti so sang zel lo tura Israel le Iran adu thu asaya mase Israelin chuti ngota indo na ti top atum lo thu le UN Secretary General po Israel le lung ara an phalsak lo thu te kan soilang to bok chungkara chuan French President Emmanuel Macron an French in Israel aral thuam supply ati top vek thu soin khovel ramdang te po Israel aral thuam supply to lo tur le Middle East boruak tidai tura mala tura du thu asaya chu thu chu Arab khovel le Muslim mi puiten an lom hle chuti la in Jerusalem le Tel Aviv khopuero in he thu hi alom lem lova Prime Minister Benjamin Netanyahu-an a office chung rila tangin French President Emmanuel Macron na lo ngai thla katan khovel hriatin thu cha achua ve nga la chu Prime Minister Benjamin Netanyahu thu cha chu tuna lo ngai thla ila voin hian President Macron atan thu cha du ka nei tuna hian kil sang pasari atanga mel mate be na laka Israelin mani in hum him na kan thok me ka nikum October ni sharia rong taka kan mi te thata pong suala anlu te tana halhlum tu firfiak nun rong Hamas tenen Gaza a kanin ma chon me ka khovelaral thuam nei thaber firfiak nikum October ni sari Hamas poi khoina aya poi khoina lian le rap thlak jok manga Israel marlam beile tumek tu kum khat chung lai chol lova kan khopuya rocket ron kap lut tu Hezbollah firfiak ho tenen Lebanon a kanin kap me ka Yemen atanga min kap tu Houthis firfiak ho Iraq le Syria atanga min kap tu Shia firfiak ho ten tangrualin drone le missile sangtel Israel anron kapa Judai le Samaria atrangin firfiak ten kan khopui lailia civilian te tha tumin chol lovin min beirenga chumai ni lovin karkalta maya Israel ballistic missile zahni chuang ron kap lut tu Iran nen in ma chonin heng kil sang pasari atanga beina laka hian in hum him na kan thok me kani Iran kai shuai nun ron na le rong takachet na dolet tu kan ni angin remna le muan na du tu ram te chu nget taka Israel kianga ding tur hian kan nga ya ma se President Macron le khotlang ram shuai tu then khat ten tuna hian Israel aral thuam supply thin te ti top an du thu an puanga an za pui om tak zetani Hezbollah Hamas Houthis le anthurwal pui firfiak pol sang telaka Iran in ral thuama shrek na apuangem kan ti chuan puana hnekin a supply chun zom char zoka firfiak lamte in lungrual taka an tran ho zel la in chung firfiak pol te do dal turangai le be sei ram then khatin Israel laka ral thuama shrek na puang turin khovel leader te an ko me kania an che dan hi awamwal phothlak em ma se he hi kan hrilange an puihna emaw an puihna tel lo emaw po in he indo na hian Israel chuan hne na chang ngei do na he indo na hi hne a om nu in heng ram hruai tu ho za na khuwa hi a sei chho zelang hetia nun ron na laka mani in hum him na kan tho hian khovel puma sa khoti bik nei hun thim thlentir tum tu te chet na laka khovel hi kan veng him me kan si a kan tan chau ni lo khovel puma remna le him na om theinan he indo na hi ne a om ma chuan kan do chun zom zel do na ni ti kapuang non le he Netanyahu thu cha hi khovel puma dar nga lin France le Israel in kar thu in ngai ven a lo hle a chumi nuwa French President Emmanuel office hian thu chu siamin France chu Israel thian tha le nget ani thu apuang le nia report ani France le Israel hi mana tanga lo in thian tha to ram ni in
Israelin nuclear power anei theina na puitu berpro friends hi ani a Israel ramma pian tira ral thuam supply tu lian tak ani bok sangkha jakwa somruk pasaria Israelin niruk chung le ka then om arab ramte aka tloma an ramzau taka chu saknu le sangkha jakwa somruk pariata Israel para 2% Lebanon khopui Beirut International Airport an beihnu in sangkha jakwa somruk pariata hian French President Charles de Gaulle Israel aral thuam an thal thin zong ti to pani thu apuanga chung hun lai chuan Israelin a then om arab ram sang atangin beina hatok chun zom renga Israel Navy ten longthar an mamo hun lai takani French khopui pakhat charboka longchal mun pakhata Israel Navy te man tur missile boat siamzo fel hlim paruk Israel ne na hlan chon mai to tur anding renga French sarkar in ral thuama Israel a hrek tak thut sia wangin Israeli Navy ten an missile boat thar chu andong thei talo ani chutiang ani ta ka wang chuan sangkha jakwa somruk pakwa December ni somni palizana Christmas lo thleng tur muak le loma French mipui te an buai lai takin Israel long sipai ten charbok longchol muna missile boat paruk te chu Israel panin an khal ho a French sarkar hriat lova Israel thlen puin anta nei chun zom ta hmia mai ani tin chumi hnuwa Saddam Hussein a kai hruai Iraq sarkarin French sarkar puihna in nuclear program a kalpui le a Israelin na thiam thil zong manga chu nuclear deal chu ti top tura French sarkar ador hnu le khovel sarkar dangte angen hnu po a omzia ha om tak lo wangin sangkha jakwa somriat pakhata Israeli Air Force 10 Saddam Hussein a nuclear plant hi anlo bom chiat sakto bok hetia Israelin Iraq nuclear plant da bom chiat saknu hian khovel sarkar sang baka UN ngei po in Israel hi na takademin nakin zela chu tianga chenon to lo tur chuan avo boka mase sang ni pasaria Israel hian Syria nuclear reactor a bom chiat sakle tho ani kha heng tun mathil then khat kan han soya tangte hian Israelin aram le ami pui te himna tur nia asiata chuan khovel sarkar dang nor na le dem na emaw rek na le pu na ti vel mai chu enga ma angai lo zia chiang takina langa tuna po Prime Minister Benjamin Netanyahu-an French le sarkar dang ten min puyamo puilo vemo po ni se he indo na hi kan ne tho don ti apuangin French President Chet dan chu mual pho thlak le za thlak ati thu khovel ma ti hian apuang ani a chu indo na ne tur chuan eng tiang chain ngean chet don ti kan clear chun zom zelanga tuna ta ne ro chuan heti chin hi ni le report se next video in mule theu kan tum don ya chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule